Korokire mbuna kieha thukuru uyu wa Kisulisuli thutha wa kumumoka gwa cioro ici aikari magika uria wothe mangihotire guteithura ciana. Mutino ucio umanire na mbura nene iria irathie na mbere na kura guku bururi-ini. Ciana igire ni igurarire na ingenya ciahonoka. Muingi riu ukiuria thirikari ya kaunti ya Nakuru gutheria mitaro ya kunithiria kiguo. Maji inatoka huko mlimani inakuja mpaka huku inaingia mpaka kwa manyumba zetu. Kwa leo sasa ndio leo isa imebomoa hii nicho ya Kisulisuli, tuna huzuni sana, tusaidio. Maji natupata mpaka kwa mlango, hatuoni, tuliwapea kula, hatuwaoni mko wapi. Sasa hii tunaomba tu mkuje mtusaidie. Na kama mimi mzazi kama hapa nimehuzunika sana kwa hiyo yenye imetupata. Na wazazi wote naambia pole sana. Minister wa githomo thirikari-ini ya kaunti ya Nakuru Raymond Komen augite ati ni undu uri kihakwa na ati mutino ucio uhanikite o riri thukuru cikuhinguragwo, akiuga ati uthuthuria mukinyaniru ni ugikwo niguo gutigirira ati miako yothe thukuru-ini ucio ni ikinyanirie ikiro. Cukuru uyu riu uguikara wi muhinge, no ni wira wa cukuru ino gutigirira mutino ta uyu ndukuhanika ringi. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Muthoni wa Mukiri.